Izolo bengisesibhedlela bengingaguli but njengekruger ngithe ngigudle ngami ngiyozibukela sokwamanye amahhodi bekuyi-normal flu bebekhwehlela ububona ukuthi umkhuhlane wamakhaza ozozidlulela so bebedinga leyo medication bese beyavuka baziphilela kanti uma ungena ngasemnyango ogogo nomkhulu bebekhala ngokuqaqamba kwezinyawo nesi bebalula amajaqamba bebaqeda amahlala khona kabawo. Izolo bengisesibhedlela manifisa ukwazi ukuthi ngiboneni la usungashona khona kuyozibonela okubeka ubu kakhulu ilapho ngidlula khona kwenye ihhodi esabusayo benqamuka ingalo nemlenze mangibabuza bathi babedla utshwala beshayeli bona babezikhokozeze bathi sebetshela mina kunethuba ukuthi ngashayela uma uphuzile bathi bona sebenjenge-tear gas bangalithokozela elinye ithuba but baphuzile. Mina ngicane bekudlala esibhedlela bekushubile but okubeka ubu kakhulu ilapho ngidlula khona ingane encane ena-14 years simboziwe ngoba kuthiwa isishonile. Odokotela bathi bahlulekile ukuyibelethisa ngokubisi encane bekuzoba ngcono kube kumuntu omdala obesekhulile so bengilokhu ngigudla ngigudlile angiphiwe okunye kungithusile ngoba ngigcine sengilale ngingadlile. Izolo bengisesibhedlela manifisa ukwazi ukuthi ngiboneni na usungashona khona kuyozibonela okubeka ubu kakhulu ukubona lo sisi obuye eseqinile but ngisaba ngisho umbheke ngobucondition abekuye ayilungile onkosi ngenze njani ngoba ulokhu engijongile bathiwa ngiqhweba kumina ngazi ukuthi ufuna ukusho okuthile athi ngiyazi awusangiboni ngoba umuntu usegulile but high school ngangikade ngifunda nawo ngumadlala silindile kanti muphi yena lwasempophumeni wayidehla aniphile athi ya ngiyasikhumbula lezo zithuku but umhlaba sewushintshile but ngiyathokoza mangibona abantu abanjengani sebephumelelile but sengicela ukuthuma wena okwazi ukuthi akhulume nesizwe ukuthi sizwe utshela abantu abasha lo myalezo ukuthi abawuzi ukuthi asiseze izindlela ezinqamulelayo emfundweni bambezingelayo. Izolo besikushaya indiva ngoba sithi siyaziphilela pheka mina namuhla sengisesibhedlela ngiyazigulela ubatshela ukuthi ngithabo inqande endleleni eziyengwarini nasemaphathini ngoba indlela zasemaphathini sama ngophathini but sukusuwedwa mangabusuye enhlabathini wakhohlela ephindelela yadumela phezulu imishini ngagijima wabiza odokotela safika seyicishile bathi lehlanga lingehlanga kusilindile bese kushaya isikhathi ewashini bamboza amazwi akhe asaledlala kimi ingakho nami South Africa sengithi angikwadlulisele kini ukuthi izolo bengisesibhedlela manifisa ukwazi ukuthi ngiboneni na usungashona khona kuyozibonela. Siyabonga Mpungose.